l'Alliance Fleuve Congo AFSM 23. Hommage mérité au lion des Sarambwe. Alliance Fleuve Congo iratanga icyubahiro gikwiye ku ntare za Sarambwe ku bwitange, pour l'engagement, la détermination, la discipline et surtout le sacrifice. Même hommage à nos camarades et cadres politiques, à tous les compatriotes congolais. Nous disons la lutte continue. En effet, à Masisi, ndetse n'abanyekongo turababwira tuti urugamba rurakomeje mu by'ukuri Masisi, Walikale, à Fizi et particulièrement à Minembwe, no mu bindi bice bitandukanye bya Minembwe, à Mikenke, à Bilalombili, à Rugezi, à Rusankutu et à Lulenge, ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Murenge abimeze gutyo. Et consorts, nos frères et sœurs font l'objet de bombardements au quotidien jusqu'à ce matin. En Ituri et au Grand Nord Kivu, les tueries et massacres se poursuivent. Au Katanga, l'injustice et nos populations sont brimées. Nous y mettrons fin. À vous, FARDC. Vous êtes qualifiés tantôt des clochards, tantôt d'une bande de corrompus par celui-même pour qui vous faites un sacrifice suprême. Ne l'acceptez pas. Vous n'êtes pas des clochards. Rejoignez la révolution pour qu'ensemble nous construisions une armée digne et moderne à la dimension de notre nation. Au Wazalendo, mwifatanya n'impinduramatwara kugira ngo twese hamwe twubake igisirikare cy'igihugu gikomeye kijyanye n'icyubahiro n'ubunini bw'igihugu cyacu. Vous êtes victime d'une manipulation sur fond d'un faux patriotisme. Mwebwe bazarendo murabanyagitugu mwakoreshejwe nabi mwitwaje ibyo by'ubupatriotique n'ibinyoma ku bw'ibyo patriotisme. En conséquence, rejoignez la révolution. Le salut de la République démocratique du Congo viendra de nous tous et de nous-mêmes. Je vous remercie. Kandi kazava kuri twe murakoze. Uyu ni Colonel Nanga, ni ijambo rikomeye yavuze. Aka ni agace rero gato aho yagaragazaga uko umwuka uhari. Ni mu gihe kandi abasasanguzi bakomeje kugenda bagaruka ku bigiye kuba nyuma y'uko umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga yavuze ko abasirikare b'iki gihugu badakwiye kwemera kwitwa inzererezi nk'uko mubyumvishe. Aho rero Perezida Son Excellence Kisekedi Chilombo yatangaje ibingibi ubwo yajyaga ku butegetsi, avuga ko yasanze ingabo zimeze nk'inzererezi zoherezwa ku rugamba, nta biribwa, nta minisio cyangwa amasasu, nta buyobozi bwiza, nyamara bagasabwa kujya gushaka insinzi ku rugamba. Aya ni amagambo yasamiwe hejuru n'abantu ku buryo bahise bavuga ko atarakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu kuko yashyiraga igisirikare cy'igihugu mu rwego rutari rwo. Amashusho rero yashyizwe ku rubuga rwa X ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2025 nk'uko muyabonye, aragaragaza rero uyu Nanga n'abasirikare ba FARDC ndetse ashishikariza abasirikare ba FARDC n'abazarendo kujya mu ihuriro riharanira impinduramatwara. Nkuko rero mwabyumvishe yavuze ati ndasaba abasirikare mwese mwiswe inzererezi, ntabwo muri inzererezi, ntimuzabyemere, mugomba kubihakana mwivuye inyuma. Ndabasaba kuyoboka impinduramatwara bavandimwe bacu bo muri Wazalendo, mwumve ko ibyo ni ibinyoma ntimubigendereho. Magingo ya rero umutwe wa AVIS ukaba ukomeje kugenzura ibice bitandukanye
z'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Reka turebe rero uko urugamba ruhagaze, turebe ibiri kugenda biba mu bice bya Fizi aho urugamba rukomereje, nkuko rero local informers zacu zibitubwira ndetse na underground covers ku mirongo imbere y'urugamba zikatubwira ko ibintu bitoroshye. Ni mugerero abari muri ibice bamaze kutubwira ko abasirikare b'u Burundi bahunze kipupu bagaragaza bava mu misozi miremire ya Minembwe berekeza mu bice bya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Burundi rero bwari bufite ingabo zirenga 20,000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bose rero baherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo imirwano yatangiraga mu byumweru bishize ku igenekerezo rya 5 y'ubwo bizakomeye z'ukwezi kwa 12 2025. AFIS ifata igisagara cya Uvira hamwe mu basirikare b'u Burundi rero kuri ubu ngubu bahungiye waba abandi bahungira mu misozi miremire y'Minembwe nkuko amakuru atugeraho bigaragaza. Amasoso yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi bava mu birindiro byabo mu misozi miremire ya Minembwe berekeza muri Fizi. Burundi rero bwinjiye mu ntambara zaberaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya na leta ya Kongo n'igisirikare mu kurwanya M23 bahiriye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Biza kurangira M23 bafatanye umujyi wa Goma, Bukavu ndetse na Uvira. Ubutegetsi bw'u Burundi bwavuze ko icyo gihe bibi bishobora kuba bitazaba amahoro mu gihe bafashe Uvira. Uvira rero barayifashe, ariko kuri ubu hatangiye deal yo kugira ngo harebwe uburyo ki M23 yava muri uyu mujyi mu rwego rwo gushyigikira gahunda ya Doha. Nk'uko rero bigaragara M23 yasohoye itangazo yemera ko igiye kuva muri uyu mujyi. Reka rero turebe n'ibindi bikomeje kugenda biba birebana n'umutekano. Harandi makuru dufite rero agaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'umutekano uburyo uhagaze. Hari imirwano ikomeye yazindutse nkuko rero amakuru dufite hano abigaragaza. Aravuga ko rero hari mu ntambara iri guhanganisha umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje guteza impungenge mu bice bitandukanye by'igihugu, akomeje kurangwa n'ikwirakwira ry'amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga. N'ahandi avuga ko ibi bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse binaba ikibazo gikomeye. Mu minsi mike ishize humvikanye amakuru yavugaga ko abarwanya M23 babageze mu gace ka Mboko muri teritwari ya Fizi, hari nko mu birometero 45 uvuye mu majyaruguru y'umujyi wa Baraka. Icyakora aya makuru yashyaga igavugwa, ariko bamwe bakavuga ko ari ibihuha. Abatangabuhamya batandukanye bari muri aka gace batangaje ko nta barwanya M23 baragera hano Imboka, kandi ko nta mirwano ihari, nta masasu ndetse nta n'ikimenyetso cy'umutekano muke kigeze cyarangwa. Nkuko rero babivuga, bakavuga ko ibiri gutangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi bitandukanye n'ukuri kuri tere guhari, nkuko rero babigarukaho. Hagati aho rero indi mirwano ikomeye ikomeje kugenda ibera neza mu bice M23 yari imaze iminsi isatira. Nkuko rero bigaragara yitwa Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri, urugamba rwasaze ibintu biteye ubwoba nkuko rero abari yo babivuga. Ni mu gihe kandi drone zikomeje nazo kuba ikibazo gikomeye. Amakuru dufite aragaragaza ndetse aravuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacu barimo abacancuro n'ingabo z'u Burundi babyutse bibasira abaturage b'abanyamurenge mu bitero bya bombe byiyongera ku byabaye ejo byifashishwagamo indege zitagira abapilote, nkuko rero byatangajwe na AFIS ku munsi w'ejo mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'uyu mutwe Lance Kanyuka. Ngo ibi bitero abaturage bagiye babigaba ku banyamurenge bikaba bigomba kugaragaza rero ko ari ibyaha bigize intambara. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Lance Kanyuka yanditse agira ati ubwicanyi bukorerwa abenye gihugu bacu abanyamurenge bugomba guhita buhagarara. Nuko yanditse ku rubuga rwa X akomeza agira ati kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2025 ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo bakomeje ubudahwema muri gahunda yo gutsemba ndetse no kwibasira abaturage dusangiye igihugu. Yakomeje avuga ko imidugudu ya Minembwe irimo guterwamo ibisasu bya bombe hakoreshejwe indege za drone bikavamo abaturage bikabaviramo impfu, ndetse n'imiryango myinshi ikaba ikomeje kugenda igira ibibazo bikomeye, indi kaba iri kugenda ihunga. Ibi rero yagaragaje ko bigomba guhagarara. Kugeza ubu biravugwa ko M23 komeje gahunda yo kwinstara cyase kubaka ubwirinzi mu bice bitandukanye bya Sud Kivu kugira ngo babashe kurinda umutekano banawurindire abaturage, nkuko bikomeje kugenda bigaragara nkuko rero bivugwa.
Kuri ubu rero umutekano n'isuku byari byongeye kugaruka mu gisagara cya Uvira nk'uko amakuru atugeraho, kandi local informers ndetse na undercovers baduhaye aragaragaza ko rero umuturage wo mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo afite umutekano n'imibereho myiza ugereranyije nuko mbere byari bimeze. Mu butumwa twahawe na local informers bagize bati dufite amahoro menshi kuva Uvira byajya mu kujya AFC na twirwaneho. Yakomeje ashimangira ko umutekano w'abantu n'ibintu wateye imbere, agaragaza ko ibikorwa by'ubwambuzi byari byarabaye ikibazo muri iki gisagara kuri ubu byacitse. Ati nta bwambuzi tukibona nkuko ubazarendo babidukoreraga, amasoko arakora neza, abantu baracuruza nta kibazo. Umuturage yavuze ko isuku yo muri Uvira yazamutse ku rwego rutari rwigeze rubaho mbere. Yagize ati Uvira irimo isuku idasanzwe itarigeze igaragara mu bindi bihe. AFCMRDP twirwaneho si ingabo gusa, mu myitwarire yabo barenze kuba na leta. Yongera ko abaturage bakibona ibyo kwamburwa amafaranga bitakihaba, ibyo kwamburwa telefoni byose bizabaye inzozi, bizabaye ibitari muri uyu mujyi. Mu gihe rero igihe hayoborwaga n'uruhande rwa leta, nibyo rero kenshi bizagendaga bigaragara muri ibi bice ndetse bikagenda bibangamira bikomeye abaturage, bikabangamira bikomeye abatuye muri ibi bice. Nk'uko rero bigaragara bakaba rero ari abantu bavuga ko kuri ubu ibintu bitazigera bihagarara. AFC rero twirwaneho yatangaje ko itazatuma irekura abasirikare b'ubundi amagana yafatiye ku rugamba. Yavuze rero ikizatuma irekura abasirikare yafatiye ku rugamba nk'uko rero bigaragara. Ihuriro Alliance Fleuve Congo MRDP twirwaneho rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryatangaje ko ryiteguye kurekura abasirikare b'u Burundi ryafatiye ku rugamba mu gihe leta y'u Burundi yafungiraga inzira impunzi z'abanyekongo zahunze intambara zigataha zangiwe gutaha mu gihugu cyazo. Ibi rero byemejwe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo ndetse na M23 MRDP twirwaneho Laurence Kanya, avuze ko iri huriro ryamaze gutanga urugero rw'ubushake bwo gutabara impande zombi, aho ryafashisha abarundi barenga 500 bari barabuze uko bava mu mujyi wa Uvira kubera ifungwa ry'umupaka gutaha. Yasabye ko leta y'u Burundi yakwihutira gufungurira inzira abanyekongo bahunze kugira ngo basubire iwabo nk'uko rero abigaragaza ndetse nk'uko abivuga, akavuga ko ibi ariyo ntambwe nziza. Yagize ati turahamagarira leta y'u Burundi gufasha impunzi z'abanyekongo zafatiwe kuva mu byabo bitewe n'ibitero by'amasasu byarashwe ubuhumyi n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, cyane cyane mu bice bya Sange, Ruvungi na Katogota. AFCMRDP twirwaneho yatangaje kandi ko yiteguye kurekura imbohe z'abasirikare b'u Burundi no gutangaza gahenge ku ruhande rwayo mu rwego rwo gutuma impunzi z'abanyekongo zitaha mu mahoro mu buryo butekanye kandi bubahesha agaciro. Mu itangazo ryabo yabagize bati AFC iremeza ko yiteguye guha leta y'u Burundi abasirikare bayo bafatiwe ku rugamba no gutangaza gahenge hagamijwe korohereza abahunze gutaha mu mutekano ndetse no mu cyubahiro. Amakuru yize baravuga ko mu mirwano yabereye mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu minsi mike ishize, AFC yafatiyeho abasirikare b'u Burundi babarirwa mu magana. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na AFC Bwana Patrick Basusu Bwangwi yavuze ko bafite abasirikare b'u Burundi benshi bafatiwe ku rugamba kandi ko bateganya kubacyura. Yagize ati dufite abasirikare b'u Burundi amagana bafatiwe ku rugamba kandi twiteguye kubasubiza mu gihugu cyabo. Yasobanuye ko aba basirikare bazoherezwa mu gihugu leta y'u Burundi yabisaba ku mugaragaro, igashimangira ko icyifuzo nyamukuru AFC ifite ari uko ingabo z'u Burundi ziva mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo kandi yakorera imitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara, FNL yanzaba mpema irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nyuma y'ifatwa ry'ibi bice birimo Uvira, Ruvunge, Sange, harabibaza niba iri huriro rya Alliance Fleuve Congo AFCMRDP twirwaneho rishyigikira iyo mitwe ko yagaba ibitero ku Burundi. Mu gusubiza izo mpungenge, AFC yamenyesheje leta y'u Burundi ko itazigera yemera ko hari umutwe witwaje intwaro ukoresha ibice igenzura mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, ishimangira ko igamije amahoro n'umutekano mu karere nk'uko ibigaragaza, ikavuga ko itazigera na rimwe yijandika mu bikorwa byo kuba yabangamira abaturage nk'uko bamwe bavugaga bati ubwo M23 ifashe bino bice
tayari Red Tabara igiye kuzungukiramo, igiye guhabwa inzira ihonyore uburenganzira bw'igihugu cy'u Burundi. 23 rero iravuga ko ibi itazigera ibikora, iravuga ko ibi bitazigera biba, akaba rero ari ibiri kugenda biba. Reka rero dukomeze page amakuru yacu tuje muri territoire ya Warikare nayo ari kuvugwa amakuru akomeye, aho avuga ko mu gitondo cyejo kuwa mbere hari ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2025 inyeshyamba zo mu mutwe wa FDL risagabye igitero mu mudugudu witwa Tuwanane wo muri territoire ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru zikica abantu 4. Amakuru aravuga ko abarwanyi bagabye icyo gitero bari bayobowe n'uwiyita General uzwi ku izina ryitwa Mudayongwa. Aba barwanyi rero bageraga muri aka gace bahise batwika ingo z'abaturage bakiryamye. Ni muri ubwo buryo abantu 4 bapfuye batwitswe, mu gihe rero abakomeretse icyo gitero bahise bahungira mu midugudu yitwa Kifuruka, ayitwa Kaunju, ayitwa Tambira n'ayitwa Basurungu nkuko babigaragaza bari muri ibi bice. Kuri ubu rero umubare w'abapfuye uracyari w'agateganyo, ntabwo aramenyekana umubare wa nyawo nkuko bivugwa n'abayobozi gakondo bo muri groupe yitwa Wario Launda. Kari agace rero kagabwemo ibitero nkuko rero bigaragara. Bavuga kandi ko intandaro ya kiriya gitero ari amakimbirane ashingiye ku butaka ari hagati y'uwita General Mudayongwa na wa FDL n'abaturage bo mu midugudu itandukanye y'ahangaha. Mudayongwa ngo avuga ko afite ubutaka muri kano gace, avuga ko yaguze n'abasaza baho ibyakunze guterwa utwatsi n'abaturage ubwo yabitangazaga nkuko rero kenshi byagiye bigaragara. Kandi bwa mbere yakirana mu baturage yari yabasabye kuva mu midugudu kugira ngo hakorerwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Mu bapfuye bamaze kumenyekana harimo abarwanyi babiri b'abazarendo bo mu mutwe witwaje intwaro wa Maimai Kifuafua nkuko rero amakuru hari twamaze kwakira abigaragaza, akagaragaza rero ko umutekano muri ibice ukomeje guhungabana kandi bigizwemo uruhare rukomeye na leta, ndetse kugeza ubu akaba nta n'igikorwa kugira ngo ibibazo bibashe guhagarara, bibashe gukemurwa mu mahoro, kuko bibangamiye bikomeye ubuzima bw'abaturage batuye muri ibi bice nkuko rero bigaragara kandi bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Hagati rero Minisitiri Ndungire yanenze guceceka kw'ibihugu ndetse n'ibibera mu burengerazuba bw'isi ku bitero FRDC igaba mu Minembwe. Ibi rero akaba yarabivuze agaragaza ukuri kw'ibiri kugenda bibera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko aherutse kuba yabitangaza. Navuga ko ni Minisitiri akaba rero yaranenze kuguceceka kw'ibihugu byo mu burengerazuba ku bitero FRDC ikomeje kugaba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanenze bikomeye imyitwarire, avuga ko imaze kuba umuco mu bihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bw'isi kurebera no guceceka bikomeje gukorwa n'ingabo za leta ya Repubulika bikomeje gukorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero bigaragara mu butumwa bwe, Minisitiri Ndungire yagaragaje ko ibitero byo mu kirere bya FARDC bigabwa mu bice bituwe cyane cyane bimaze igihe kirekire birimo ibikorwa birimo ibintu bikorwa nta nkomyi, birimo n'imihana ituwe n'abanyamurenge. Yavuze ko ibitero aho kubihagarika leta ya Kongo yabigize nkaho ari ibisanzwe bikomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abasivili no kurushaho kuzamza umutekano muri ibi bice nkuko rero yabigarutse agaragaza uko ibi bintu bihagaze, agaragaza situation. Yongeye ko mu gace ka Minembwe muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ibitero byagaragaye cyane cyane mu bice za Rugezi, ahitwa mu Bavusha, ahitwa Gahwera ndetse ko no mu Mikenke aho byibasira abaturage mu buryo bubabaje. Minisitiri Ndungire yagize ati nagahinda iyi ni gahunda imenyerewe isubirwamo kenshi. Ntimuzigera mwumva ibihugu byo mu burengerazuba byamagana ku mugaragara ya makosa akomeye yo kurenga ku gahenge akorwa na FRDC, ahubwo bazakanguka gusa igihe mu 23 zaba yafashe umujyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muyobozi yashimangiye ko rero kudahana no kudahagarika ibi bikorwa bitesha agaciro amategeko mpuzamahanga bigatuma uburenganzira bwa muntu budindira nkuko rero bigaragaza, akagaragaza ko bidakwiye ndetse bigashyira ubuzima bw'abasivili mu kaga. Yasabye ko mu gufata imyanzuro mpuzamahanga hajyaho ubutabera n'uburinganire, aho amakosa yamaganwa aho yabaturutse hose, aho kuba kuryozwa uruhande rumwe mu gihe
harebwa. Ibiro bikaba bitangajwe mu gihe imirwano ikomeye, ariko mba 23 yamaze kwemera ko igomba kurekura igisagara cya Uvira gisanzwe cyarigaruwe n'uyu mutwe. Ibiro bikaba bikozwe mu ntambwe ikomeye igaragaza ko umutekano ugiye kugaruka ndetse biteguye n'urugendo rw'amahoro nk'uko rero tubibabwiye. Akaba ari amakuru mashya agezweho, reka tusoreze ngaha. Turakomeza rero tubakurikiranire biri kugenda bibera ku kibuga cy'imirwano. Mu mwanya turahamagara ko informers zacu ndetse tunavugishe undercovers ziri mu mirongo y'imbere y'urugamba zitubwira ibigezweho. Fyonda sabone dukomeze tubane ngaha, turashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.